drive hotel. As grown and those companies' need for servers have grown, now they can put their servers in a place like this. På Island sørger de så for, at computerne bor sikkert, ikke har det for varmt og har strøm. Masser af strøm. We have uninterruptible power systems, battery backup systems, generators in the event that the utility power is lost. We have redundancy in our cooling systems to make sure that cooling is always on. Uden afkøling ville rummet omkring computerne inden for 2 minutter blive 50 grader varmt. They need to be cooled because as they use energy, they reject heat. And if that heat continues to build within that environment, it will overheat and burn the servers up. Og her kan man på Island det, man ikke kan mange andre steder. Undvære aircondition alle årets 365 dage. Man åbner bare vinduet. So the fresh air comes in, it flows into our environment. Our fans pick that air up and move it through the server environment where the servers are operating, and then we reject it right out of the top of the building. På Island er luften kold, så afkøling er gratis. Jorden er til gengæld varm på grund af øens 130 vulkaner ikke kan eksporteres. Så kan man i stedet importere data. Det kræver bare en god internetforbindelse. Og den ankommer her med fiberoptisk kabel ude fra havet ind på øen til landingsstationen her. So here the cable comes. Kablet her fortsætter 2.000 km mod syd. Kunne man hive i det, ville de mærke det i den anden ende i Esbjerg. On the other side of the building there's a cable going to Greenland and from Greenland to Canada. Island har 3 tykke kabler under havet til Danmark, Skotland og Grønland. Det kobler Island til det garnnøgle af undersøiske fiberoptiske kabler, der vikler sig rundt om hele kloden. Inde i kablet, der rejser data med lysets hast, så det ankommer til øen med en lille forsinkelse fra Danmark. 15 milliseconds to Copenhagen. It's very fast. Island har givet 1 milliard danske kroner for kablerne til øen og har netop udvidet dem. Nu ville alt data i Europa i princippet kunne rejse samtidig til Island uden at klumpe. I think we'll see a lot in few years time. It will grow exponentially. Datatrafik op til kulden, den tendens i Island er de ved at bygge ud. For der er mere data på vej. We have existing customers that are expanding. We have new customers coming in, and those customers cross all different businesses, all different types of industries. En af de nyeste kunder, der betaler for at få gemt data her, er den tyske bilfabrik BMW. BMW sender ikke kun data, men også nogle af fabrikkens allertungeste computerberegninger til Island. For bildesign og målland ville computerberegningerne alene i el give en årlig regning på 6 millioner kroner. Ved at sende data nordpå til Island sparer BMW 80% af udgifterne. Det amerikanske firma bag datacentret i Keflavik har bygget datacentre over hele verden i 15 år. Det mest optimale sted lige nu er Island, siger de. You've got a country where the government is very supportive of this industry. You've got all the natural dynamics that are perfect for server operations. You have this savvy workforce. Firmaet beskæftiger 50 mand, sikkerhedsfolk, sælgere, ingeniører og entreprenører, og derfor tror direktøren, at datacentre er en ny mulig industri for Island. Every company all over the globe has a tremendous need for server capacity, and that's because big data is real. And big data is growing at an exponential rate, I think a rate that none of us would have ever imagined even 3, 4, 5 years ago. På 3 år har vi skabt 90% af hele vores civilisations samlede mængde data. Og vi samler alle sammen videre.